Pozdrav i dobrodošli nazad na kanal u 2021. godini. Da odmah pređemo na stvar, želim svima da se zahvalim na zadnjih 8-9 mjeseci na podršci koju sam dobio od vas, na videima, u komentarima, lajkovima, na livestreamima, na chatu i na sve. Znači, mislio sam da uradim neku kompilaciju, da kažem Best of 2020. Međutim, nemam toliko vremena da to uradim. Iako ćete iskreno već zadnjih 10-ak dana skoro razmišljam šta da zapravo stavim u ovaj video. Znači, za one koji me prate na Instagramu i koji su gledali moje storije, znaju da sam 5-6 dana i više bio van države, da nisam bio tu. Mislio sam ja za vas objavljivati videe, međutim laptop koji sam ponio sa sobom, moj mali laptop ThinkPad, nije mogao ni pokrenuti programa, znači programi su teški, nije mogao pokrenuti, tako da morao sam da kažem čekat da se vratim. Žao mi je što ste i vi morali čekat sa mnom. Ova godina je prošla za mene, ako ćete iskreno, prošla je bolje nego što sam očekivao. Na kanalu smo u statistici dokučili 8002 pregleda za 2020. godinu. To je itekako dobar, da kažem, prosjek, s obzirom da imam nekih 60-70 videa, manje od 70, ali to je za mene odlična statistika. Mi smo uspjeli, da kažem, za ovih 10-ak, manje od 10 mjeseci, uspjeli smo dogurati do skoro 260, vrtimo se oko 260 subscribera, krenuli smo sa nuli. Ja želim svima vama da se zahvalim za ovo, mislim, za ovo ste sve vi zaslužni, za vas videe pravim i uz vašu podršku sam i nastavio da pravim, još uvijek pravim videe. Nadam se iskreno da ćemo ove godine uspjeti po mojim planovima svaki dan da izbacujemo barem po jedan video. Vi meni nemojte zamjeriti ako ne uspijem, jer ipak porodica, obaveze, nije baš, da kažem, nisam vremenom koliko bi volio da imam vremena za vas. Dok smo već kod vremena, ja bih da se zahvalim mojoj dragoj, mojoj supruzi na svoj podršci koju mi je davala u ovom periodu, na vremenu koje me je puštala da radim na videima, da snimam, da za vas izdvojim vrijeme. I naravno, puno se zahvaljujem svojoj porodici na svoj podršci koju su mi davali. Iskreno, da nije moje porodice, da me nisu ohrabrivali, da me nisu posticali da još više radim, ovaj kanal bi davno bio, da kažem, isključen i ne bi bilo ništa na njemu. Za moju porodicu, za moje prijatelje, za osobe koje me podržavaju i naravno za vas, moje subscribere, moje pratioce, da kažem, hvala vam svima na podršci i uživajte u 2021. godini. Ja se iskreno nadam da ćemo ove godine postići bolje rezultate nego ove, da će se ova naša mala zajednica proširiti, da ćemo imati puno više komunikacije, da ćemo imati puno više videa, puno više zajedničkih tema, kao što smo i do sad imali. Da ne dužim ovaj video džaba, hvala svima i vidimo se sutra u novom videu. Veliki pozdrav od Vezira! Hey!